nyaman haja jurus supaya bini himong. Perlu jadi rembayang, kada perlu jadi siwon. Apalagi samisal hanyar pindahan rumah, isi ruangannya kosong. Mun bini batagih tilam, harakan saparing bed, kinyol unggah apong. Baju bini saduyau, tukarakan lamari, ruangan cantik wan simpon. Bini katuju make up, tukarkan pangmeja rias. Bini pian makin kinclong. Bini rancak arisan, tukarakan sofa tamu, gasan ibu-ibu nongkrong. Kursi wan meja makan, tukarkan gasan di dapur. Lamari piringnya langsung aman manukarnya, pian kada usah bingung. Di mebel martapura menjual merek terbaik, kualitas tak pernah bohong. Ayo follow Instagramnya mebel underscore martapura, postingan barang tak susun. Harganya bakula, tinggal di Imun Batakon. Pelayanan ramah, ongkos kirim garitong. Jangan rumah pina kosong, malah diisi bini anom. Dihamok bini tuha, apa jangan manggaraung. Ujarnya bini